čovjek rješava problem vremena trajanja ko što rješava sve drugo. Kad se čovjek rodi, on je bačen u more, bez svog znanja i bez svoje volje i stavljen pred problem da pliva, da se održi noseći jedan identitet, da izdrži pritisak atmosferski spolja i što je možda najvažnije, da izdrži svoju rođenu misao o svemu tome. To je problem, da posle iz toga izlaze svi drugi problemi. Problem je egzistencijalan, kako opstati u tom svetu, jeli, i kako biti nešto, ono što bi čovjek želeo da bude, jeli. I kako ne izneveriti potpuno sebe i kako ne izneveriti i taj svet oko sebe, jeli. Oko toga se, mislim, kreće sve i kod mene su, mislim, pravilno konstatovali da postoji taj problem trajanja. Ta težnja da stvari budu trajnije od čoveka, da most traje duže, jeli, da tvorevine čovekove traju tako da povezuju generacije. Ja verujem da je i igra, i varka, i tajna, ali pre svega ja mislim da je život bitka koju svaki čovjek i svi ljudi zajedno vode na zemlji dok su živi. Uostalom to potvrđuju svi drevni filozofije, da je život čovjeka bitka na zemlji. Ne znam kako je sa državama, ali što se pisca tiče, ja mislim da on po prirodi svoga poziva ne može biti neutralan, jer čovjek koji daje sliku sveta i ljudi oko sebe i problema koji te ljude muče, on svakako daje i svoj stav prema svetu i prema tim ljudima i prema tim problemima. Ja mislim da je najbolje odgovor na to pitanje tražiti iz onoga što pisac piše, i tu se vidi vjerovatno i njegov stav i njegov odnos prema svetu i ljudima. Pa, mislim da bi se moglo i to reći. Ima jedna stara istočnjačka poslovica koja glasi: čovjek je dužan svome zavičaju. Taj dug plaćamo svi, nikad ga ne možemo potpuno otplatiti, ali to je jedno ukršteno knjigovodstvo i ukrštena dugovanja. Svi dugujemo svima i svi od svakoga nešto primamo, jel? Nikad nema čovjek osjećanje da je dao dovoljno, ali isto tako nikad se sve ne može ni dati. Jedan španski pesnik je napisao svojim zemljacima, rekao u jednoj pesmi: ja vama ne dugujem ništa, a vi meni sve što sam napisao. Ja nemam, nije me obdarila priroda tim osjećanjem gordosti i ja imam osjećanje da jedan čovjek treba da da koliko može, ali to ima svoje granice, tako i fizičke. Sigurno da nešto radim uvek, naravno. Za pisca raditi, ja mislim da ima jedno drugo značenje nego u statistici radnih odnosa. Pisci rade, samo je pitanje šta rade i da li, jer ima dosta toga što mi uradimo, a to svet nikad ne vidi, jer one metke koje smo promašili, te ljudi ne vide, oni vide samo nešto što ako je uspjelo da napišemo. Prema tome to je jedan kontinuiran, može se kazati, rad i svakako da u tom smislu radim i za vreme ovog kratkog letnjeg odmora u Sloveniji. Nameravam da strpljivo sačekam
da prođe ovo uzbuđenje oko mene, na koje nisam navikao, i sva ova praznična atmosfera, pa da se opet nađem u svom običnom i jednoličnom radnom danu. A radni dan je za mene najlepši praznik. Ali tu temu sam čuo i ona je zaista dosta interesantna koliko publicitet učestvuje u radu pisca. Ja mislim, drugi ljudi da što manje to bolje, jer sve je to dosta teško, jer to su stvari koje se rade u 4 zida i tako reći prvo u sebi, ili u 4 zida, i za to vreme naravno ne može to niko i ne bi trebalo, niti može da snima ili da uzima u intervjue. A posle ako i kad od toga nešto bude, kratka pripovedka ili neka duže delo, onda pogotovo nema po mom dubokom uverenju šta više da se pita. Jer ako ono samo što ste uradili ne govori, da šta imate vi da dodajete tome, znate, jer mislim je stvar gora ako vi počnete da dodajete neka tumačenja. S te strane je zaista izlišno i često puta i zaista dosadno. Ja sam jedanput vašem kolegi koji me ovako snimao i koji mi je postavio pitanje zašto u vašim knjigama ima dosta svirepih scena i oštrih scena. Ja sam odgovorio da verovatno da ima i da ima zato što je tako vreme bilo, jer kad ono koje se opisuje u knjizi. Neka mi dopusti da mu kažem da nije mala svirepost uperiti čoveku 4 reflektora u lice i onda mu postavljati pitanje za pitanjem, i to pitanja o kojima on nije sanjao. Dakle, sigurno nečega ima, jer tu što pisac ne voli, ali ponekad se mora ipak nešto kazati i javno. Ja mislim da će ovi napredak tehnike je takav, i neko je to rekao, pomenuo na ovom kongresu, da će ljudi jednostavno slati svoje snimljene svoje govore, koje će se savršenim tehničkim sredstvima puštati, a on može da sedi u publici i da sluša sam sebe i da ima još to preimущstvo da može unapred da se smeje svakom dosetci, jer zna šta dolazi. Ja mislim da bi se moglo ići i dalje, možda se jednog dana ljudi postići i to da ostanu uopšte kod kuća, svaki u svojoj zemlji, a da se pojavljuju tamo, da mogu da repliciraju i da, tako reći, budu i prisutni i odsutni u istima. Ja ne mogu da budem prorok, da i nisam u tim tehničkim stvarima mnogo savršen, mnogo upućen. Mislim da je to pravo, jer jasno je da pisci ne nastaju, ne razvijaju se i ne rastu izdvojeni i usamljeni, nego u najužoj vezi sa svima piscima svoga jezika iz prošlosti kao i iz sadašnjosti. Isto tako mislim da je pravilno i pravedno poželjeti da to bude u sve većoj meri stav cijelog našeg društva i u budućnosti, da književnost i sve što je u vezi sa njenim opstankom i razvojem, kao i književnici sami, i oni mladi i najmlađi, i njihovo stvaranje, izdavanje, širenje njihovih dela, da sve to bude predmet stalne pažnje i ozbiljne brige svih društvenih snaga i ustanova. To je potrebno za održanje i unapređenje književnosti, ali to je pre svega
neophodno za pun razvitak i pravilan rad društva samoga.